aka kanya reka duhere kuri aya masezerano bivugwa ko Washington yatanze umuburo kuri Kigali isaba u Rwanda gukura ingabo zayo ruzarwo ngo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubijyaniraniye n'uburyo bitangazwa neza ko murabizi ko ku munsi w'ejo tariki 26 habaye inama ikomeye cyane ya Loni yigaga ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no mu karere. Hafashwe ibyemezo bikomeye ngo kugira ngo hirindwe imibabaro mishya ndetse no guhana abakora ihohoterwa. Ibyo MONUSCO yatangaje ahangaha mbabwire, ariko kandi n'ibijyanye n'amasezerano bivuga ko u Rwanda na Kongo byasinye reka nze mbibabwireho. Ni mu nama yitwa ni Conseil de sécurité de l'ONU yiga ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabaye kuri wa kane tariki 26 Werurwe 2026. Masadi Bolosi, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi wibanda cyane ku bibazo bya Afurika, yatanze ubutumwa bukomeye mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye ashimira intambwe yatewe binyuze mu masezerano ya Washington yasinywe ku ya 4 Ukuboza umwaka ushize, ariko agaragaza uko utishimira cyane ibyo yise ukwiyongera kw'ibikorwa by'u Rwanda, ahubwo ko ari ukunyuranya n'ayo masezerano ku buryo bweruye. Amerika yamaze gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda, murabizi RDF hamwe n'abasirikare bakuru bane bayo. Uyu mudiplomate rero yongeye gusaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ako kanya, kubahiriza ubusugire bwa Kongo nabyo bigakorwa, no gusaba Kinshasa guhangana no guca intege umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda. Yanagaragaje ko ari ngombwa kugarura ububasha bwa leta mu ntara za Kivu, nubwo ngo Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bikongera kagenzurwa n'ingabo za leta. Masadi Bolosi yateye ibuye mu kirere ngo ndetse no kurwanya isahurwa rikabije ry'umutungo kamere rivugwa nk'imwe mu mpamvu nyamukuru z'iyi ntambara. Yashimye kandi uruhare rwa MONUSCO ndetse n'ibiganiro by'ubuhuza biri gukorwa na leta ya Qatar n'ibihugu bya Afurika, asoza avuga ko amahoro arambye azagerwaho gusa igihe impande zose zizagera ubushake nyakuri bwo kubahiriza amasezerano n'agahenge. Anakomeza atanga ubutumwa bw'ihumure nyuma y'urupfu rw'umukozi w'Umufaransa ukora ibikorwa by'ubutabazi wapfuye mu gitero cyabereye i Goma tariki 11 Werurwe muri 2026, ari we Karine Buse wasize kira gitero cya drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri quartier Himbi hariya mu mujyi wa Goma. Ni muri Kivu y'amajyaruguru hagenzurwa na M23. Ubwo rero abenshi bati nyamara iby'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, ayo masezerano nubwo avuga ko zizakurwa nyuma y'isenywa rya FDLR, ariko abayasinyishije cyangwa se abahuriye muri iyi nama batarimo u Rwanda birumvikana barasa naho bashaka ko u Rwanda rubanza gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko rubisabwa. FDLR yasenywe ryari? Hakozwe iki nyuma yari ya masezerano yasinywe ko Kinshasa isabwa gusenya FDLR? Yakoze iki kwidafatirwa ibihano cyangwa se ngo ibazwe impamvu idashyira mu bikorwa ibijyanye n'aya masezerano? Ni ikibazwa. Aha rero niho benshi bashingira bavuga ko harimo kubogama, dore ko Amerika nayo bigaragara ko ibishyize imbere inyungu zayo, aho ikura iryo buye ry'agaciro kabitahateriwe nyaboneka, cyangwa se ngo ahajishiwe igisabo ntihaterwe ibuye nk'uko umunyarwanda ajya akunda kubivuga. Ikijyanye n'imiyoborere myiza mu burasirazuba bwa Kongo ngo ibintu bizahinduka cyangwa se bikazahinduka ukuri. Uwitwa Vivian Van de Pel hari ibyo yatangaje, ati ndahamagarira impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo hagabanywe icyuho kiri hagati ya diplomasi n'ibiri kubera ku butaka mu mutekano, kandi ndasaba akanama gashinzwe umutekano gufata ibyemezo bikomeye kugira ngo hirindwe imibabaro mishya no guhana abakora ihohoterwa. Ni MONUSCO yo ngo izakomeza kuba hafi y'abasivile kandi ibashyigikire, niko byatangajwe n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO mu ijambo rye kuri we ni Vivian Van de Pel. Ibikorwa by'ubutabazi byonyine ntibishobora gukemura ibibazo byose, cyane cyane ko abakora ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kwibasirwa.
nk'abandi bafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasabye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ndetse no kurinda abakozi b'ubutabazi kugira ngo badakomeza kugabwaho ibitero. Ati mu minsi ishize iyicwa ry'umukozi wa UNICEF ryabaye mu gitero cyagabwe ku rugo rwe i Goma, ryerekanye mu buryo bubabaje kandi butemewe ingaruka zikomeye zihura n'abaharanira kurokora ubuzima bw'abantu. Abasivili n'abakozi b'ubutabazi si ibitero bigomba kwibasirwa, ariko iyo imirwano yadutse abari mu kaga kurusha abandi nibo bahura n'ingaruka zikomeye. Ibikorwa bigomba kwamaganwa nta gushidikanya, kandi ababigizemo uruhare bagomba kubiryozwa. Nubwo hari uruhare rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse no kwihutisha ibiganiro bya Washington byemejwe n'abaperezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame, umutekano ku butaka nturimo gutera imbere nk'uko byari byitezwe. Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya kutubahiriza ibyo byemeranyijweho, bigatuma habaho kutizerana no gukomeza kwiyongera k'umwuka mubi. Ibiganiro bya Doha biri kuba biyobowe n'umwami wa Katari hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na Alliance Fleuve Congo M23 ngo ishyigikiwe n'u Rwanda, nabyo biri kugenda bigura intege. Byari bigamije kandi kongerera imbaraga amasezerano ya Washington, bikemura impamvu nyamukuru z'iyi ntambara zirimo kugarura ububasha bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro cyangwa se abagize imitwe yitwaje intwaro, ariko kugeza ubu ntibiragera ku musaruro ugaragara. Ingamba zimwe na zimwe zari zarafashwe zirimo uburyo bwo guhagarika imirwano, itangazo ry'amahame n'amasezerano rusange ntibirashyirwa mu bikorwa. Uku kudindira kwa diplomasi gukomeje gutuma imirwano ikaze yongera kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeye kandi ibiganiro by'igihugu imbere mu gihugu, dialogue national, bisabwa n'abatandukanye mu rwego rwa politiki n'imibereho, nabyo byaradindiye cyane, byatinze gutangizwa. Hanyuma Tshisekedi akomeje gutsimbarara ku mwanya we, avuga ko igikorwa nk'icyo kigomba gutangizwa gusa n'ubuyobozi bwe, nubwo hari inyandiko y'inzira ikizwi nka feuille de route iherutse gutangazwa n'amadini atandukanye. Nibyo ngibyo rero biri gutangarizwa muri iyi nama. Hanyuma ubwo ngubwo icyavuzwe, iyi nama ubundi yari igamije kurebera hamwe, ubundi iyi nama yabaye kuri wa kane nyine tariki 26 yari igamije kurebera hamwe nyirizina impamvu nyamukuru n'intego aho amasezerano ya Washington ageze ashyirwa mu bikorwa, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, no kurebera hamwe ese manda ya MONUSCO yageze kuki, ko MONUSCO iri gukora akazi mu burasirazuba bwa Kongo ko kubungabunga amahoro n'umutekano. Mu by'ukuri MONUSCO yageze kuki. Ibyo byose byari ibyo kwibandwaho muri iyi nama. Turacyagerageza gukusanya ibyanzuye muri iyi nama, tuzagenda tubigarukaho no mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma Kinshasa uko babona ibya Joseph Kabila birahabanye cyane. Ngo Kinshasa ibona amagambo Joseph Kabila yavuze ngo nkaho ari ukwiyemerera ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo. Ejo muri Kabila yaganiriye n'abayobozi ari hariya Himbi, yaganiriye n'itangazamakuru, agira ibyo avuga ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, akomeza ku mpamvu ari mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane matware ya M23. Avuga byinshi bitandukanye ku ntego ze ndetse n'igikwiye gukorwa kugira ngo Kongo ibe libere. Ubu aka kanya rero Kinshasa bo hari uko babibona. Ni nyuma y'ibiganiro Joseph Kabila yagiranye n'abanyepolitiki ndetse n'abagize societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ndetse n'ibitangazwa n'umutwe wa politiki witwa Souvera République Démocratique du Congo cyangwa se Souvera RDC, washingiwe i Nairobi muri Kenya. Yongeye kuvuga ku bibazo by'ingutu by'igihugu nyuma y'igihe kinini acecetse. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru ryo mu Bubiligi mu cyumweru gishize, Joseph Kabila yagaragaye anenga imiyoborere y'igihugu iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi, perezida uriho ubu. Ku bijyanye n'umutekano, yavuze ko nubwo hari abavuga ko igihugu kiri mu nzira yo gucikamo ibice kizwi nka balkanization, wabona ko ibibazo kiriho cyangwa se ikibazo kiriho gisa n'icyabaye muri Sudani yise Sudanization. Avuga ko hari ibintu byinshi bihuriye ku kibazo cya Kongo irimo mu by'ukuri
n'ibyateye igihugu cya Sudani gucikamo kabiri mu mwaka wa 2011 kikabyara Sudani y'Epfo cyangwa se South Sudan ndetse n'igisigaye cya Sudani. Hanyuma icyo guverinoma ya Kinshasa ibivugaho mu kiganiro n'abanyamakuru ku ya 24 Werurwe, umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yimatatu yaravuga, yavuze ko ayo magambo ya Kabila asa naho ari ukwiyemerera cyangwa se gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu uhanganye n'ingabo za Congo. Ngo guhitamo kuvuga ku ya 23 Werurwe itariki ifitanye isano na M23 ngo si impanuka, kuko ikiganiro Kabila yakigize tariki 23 Werurwe, kuko iyi tariki niyo ni isabukuru ya M23. Ngo rero guhitamo kuvuga ku itariki 23 Werurwe ifitanye isano na M23 si impanuka, ngo n'uburyo bwo gutanga ubutumwa ndetse no kugaragaza umugambi nyawo. Ngo hari n'uburyo bwo gukwirakwiza amagambo agamije kuyobya abantu ikizwi nka manipulation. Yanongeye gusaba abanyekongo gukomeza gukunda igihugu ndetse no kutagendera kuri ayo magambo ashobora kuyobya. Impaka ku miyoborere nazo zagiweho Patrick Muyaya, kuko yanze kandi ibyo Kabila yavuze ko igihugu kiyobowe nabi arabihakana. Avuga ko ubuyobozi buriho kuri ubu buri gukora ibishoboka byose ngo bukemure ibibazo by'abaturage, ibintu avuga ko bitakozwe mu gihe Kabila yari ku butegetsi. Agaragaza urugero ngo rw'inama z'abayobozi b'intara Conference de Gouverneurs mu gihe cya Kabila ngo zabaye nke cyane, mu gihe Tshisekedi ziba kenshi nibura 2 mu mwaka. Anavuga ko ibikorwa remezo nk'imihanda byatangiye kugaragara cyane mu gihe cya Tshisekedi. Uyu mutwe wa Sufor RDC mu kwakira 2025 i Nairobi, Joseph Kabila n'abandi banyapolitiki bashinze umutwe witwa Sufor RDC. Intego yawo ngo no kurwanya icyo bise igitugu, kugarura demokrasi, guhuza abanyekongo. Abagize uwo mutwe abavuga ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye bya politiki, ubukungu n'imibereho, kandi bashinja ubutegetsi buriho kurenga ku itegeko nshinga, kugabanya ubwisanzure bwa politiki no gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki. Basabye kandi ibiganiro bihuza impande zose byafashwa n'amadini nka Sienko na ICC kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo igihugu kirimo. Mu ncamake rero, iyi nkuru iragaragaza uguterana amagambo hagati ya Kabila ndetse na guverinoma Kinshasa n'impaka ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rero niyo bakora ry'imitwe ya politiki ishaka guhindura ubutegetsi cyangwa se guhirika ubutegetsi buriho. Mumbwire kuri ingingo naho nkeneye ibitekerezo byanyu. Ibyo Patrick Muyaya yaje atangaza n'ibyatangajwe na Joseph Kabila Kabange, ese bifitanye irihe sano? Ndagira ngo mumbwire, ese Kabila ari mu nyungu, ari mu murongo mwiza, cyangwa se guverinoma Kinshasa ubutewe n'uburyo iyobowe, Kinshasa iyobowe hari ibyirengagizwa nkana kandi byakozwe neza? Ni mutubwire, mutange ibitekerezo. Hanyuma reka tunyarukire mu yandi makuru. Nyuma ya ubwo reka tunyarukire mu Minembwe gato. Mu Minembwe ibitero bya drone bikomeje kuri koroza hirya no hino mu bice bitandukanye by'Umurenge. Abaturage b'Abanyamulenge ntibarya ntibamira bitewe n'ibitero bakomeje kugabwaho. Ejo ndi kwa kabiri bagabweho ibitero ahitwa Kalingi, Lundu, Gakenge na Gitavi ni mu Minembwe. Abaturage bakavuga ko ibyo bitero byangije byinshi birimo amazu, amatungo ndetse n'inyubako z'amadini by'umwihariko amakanisa. Hari amakuru avuga ko kandi muri ibi bice ibyo bitero byari byiyongereye ku bwinshi, ndetse drone za kamikazi nizo zakomeje kugaba ibyo bitero. Ejo bundi mu gace ka Lundu ibyo bitero byahitanye inka z'abaturage nyinshi, ndetse zinahitana umusaza w'imyaka 95 y'amavuko witwa Rudaga. Twabigarutseho ntibukeye kabiri, ntago bucya bataraye Rwantambi, niko nabivuga. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba byari kwa gatatu tariki 25 Werurwe, ibi bikorwa byarongeye byongera kwibasira abaturage n'ibikorwa remezo byagize n'ingaruka ku buzima bwabo muri rusange. Amakuru yizewe yatanzwe n'umwe mu basirikare b'umutwe wa MRDP twirwaneho uri mu misozi miremire ya Minembwe, yagaragaje ko ku mugoroba wo ku itariki 25 Werurwe habaye ibindi bitero bya drone byakozwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Nkuko aya makuru bivuga, ibyo bitero ngo byibanze ku bikorwa by'abaturage, aho drone yateye ibisasu ku cyanyuma muramba ngo ni ku cyuma cya radio kizwi nka radio Tungane Minembwe.
rero igahungo ni igitero cyahungabanyije bikomeye imikorere y'icyo cyuma cya radio. Iyi radio rero isanzwe ifatwa nk'umuyoboro w'ingenzi uhuza abaturage, itanga amakuru ajyanye n'umutekano, imibereho ndetse n'iterambere ry'akarere. Uwo mutangabuhamya yakomeje avuga ko mu masaha y'ijoro ahagana saa moya z'umugoroba n'iminota 10 indi drone yongeye kugaba igitero mu gace ka centre ya Minembwe, aho yakomerekeje umugore uri hagati y'imyaka 50 na 55. Uwo mugore ni umwe mu basivile bagizweho ingaruka n'ibi bitero, nyuma y'abandi benshi bamaze kwicwa n'izo drone za FARDC n'abafatanyabikorwa babo harimo n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Muri iyi minsi amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi y'umutekano muri ako karere aragaragaza ko ngo ikoreshwa rya drone ryiyongereye cyane. Bivuga ko zimwe muri izo drone zituruka mu bice bya Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, ibintu bikomeje gutera impungenge ku ruhare rw'ibihugu by'abaturanyi mu bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero kandi bije byongera ku bindi bikorwa bitandukanye ndetse biteye ubwoba bikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta n'iz'u Burundi ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage no kubica. Ibi rero bigatuma abaturage basanzwe babaho mu buzima bwuzuye ubwoba, baba mu gihunga, kubura serivisi z'ibanze ndetse no guhungabanywa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi uko bwije nuko bukeye. Noneho ngo isenywa ry'iyi radio ryongera icyuho mu itumanaho ndetse no mu ikwirakwizwa ry'amakuru yizewe, bigatuma abaturage benshi barushaho kuba mu bwigunge ndetse no mu rujijo ku mukuru, ubwo ni ku makuru y'umutekano. Ikindi ubwo baburaho batabariza. Ikindi kandi nko gukomeretsa abasivile bikagaragaza neza ingaruka zikomeye z'ibikorwa by'intambara mu duce dutuwe cyane n'abaturage benshi. Ahangaha abariyo uhasenga yabasengera ndetse n'uwasenga agasenga yibanda ku gusabira abatuye mu bice by'iminembwe, kubera ko ni agahinda cyane. Ese abafite umuvandimwe, ufite nyogosenge mu minembwe, ufite nyokorome, ufite so wanyu, ufite sogokuru, ufite mushiki wawe, ufite murumuna wawe, musengere, kubera ko ibi noneho bigeze ahabi cyane. Ibintu bigeze ahabi cyane. Aka kanya rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari mu gihe gikomeye gisa mu by'ukuri cyangwa se gisaba no kwisobanura no kubazwa inshingano, aho asabwa kugaragaza ukuri no gufata ingamba zifatika mu gukemura ikibazo kimaze igihe kirekire cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu nibwo buryo bwonyine bwo guhagarika imvugo zishingiye ku buryarya, kubeshya no gukorera no kugoreka ukuri byagiye biranga ibiganiro ku mutwe wa FDLR, no mutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu myaka ishize ikibazo cya FDLR cyakomeje gupfukiranwa n'imikino ya diplomasi idatanga umusaruro ugaragara. Hakomeje kugaragara mu by'ukuri imyumvire ivuga ko amasezerano adafite ingufu zihagije ashobora guhagarika uyu mutwe witwaje intwaro urimo n'abafite amateka akomeye mu byaha bya jenoside. Ibi rero byatumye habaho ugushidikanya gukomeye ku bushake n'ubushobozi bwa leta ya Kinshasa mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ibiganiro byabaye tariki 17 na 18 Werurwe byibanze kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, byongeye kugaragaza isubiramo ry'amagambo asanzwe gusezeranya ingamba zihutirwa kandi zifite igihe ntarengwa zo gusenya FDLR. Nyamara aya magambo yamaze gutakaza agaciro bitewe n'amateka y'indi mihigo itigeze ishyirwa mu bikorwa, bigaragaza itandukaniro rinini hagati bivugwa kandi n'ibikorwa. Bigaragaza itandukaniro rinini hagati y'ibivugwa n'ibikorwa bigaragara ku butaka. Amateka y'iki kibazo agaragaza ko kwiringira gusa amasezerano ya diplomasi bidahagije. Nubwo Kinshasa yakomeje kugaragaza ubushake bwo kurwanya FDLR mu magambo, ibikorwa byagaragaye kenshi byagiye binengwa n'indorerezi zo mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibi byatumye havugwa kenshi ko hashobora kuba hari ubufatanye butaziguye cyangwa se bunyuranyije n'amategeko hagati y'inzego zimwe na zimwe za leta n'uyu mutwe witwaje intwaro. Ni FDLR yashyizwe cyangwa se yashinzwe n'abasize bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994
1994 ikomeje rero kuba imwe mu mpamvu zikomeza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibyaga bigari. Kuba uyu mutwe ugikomeje ibikorwa byawo bituma impungenge ku mutekano rusange n'iterambere rirambye bikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ibiganiro byabereye i Washington byagaragaje kandi impinduka mu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona ikibazo cya Kongo, gushyiraho igihe ntarengwa no gusaba ibisubizo bifatika byerekana ko amahanga atangiye gusaba ibisobanuro bifatika aho kwemera gusa amagambo ya diplomasi. Ku ruhande rwa Kinshasa, ibi bisobanura ko igihe cyo kwirengagiza inshingano kirangiye. Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bageze mu gihe cyo kugaragaza ibikorwa bifatika, bipimika kandi bishobora kugenzurwa. Gukomeza gukoresha imvugo zidafite ishingiro ntibikiri amahitamo ashobora cyangwa se ashoboka mu rwego mpuzamahanga. Byongeye kandi gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bisaba kureba kure no gusobanukirwa neza imikoranire igoye iri hagati y'abakinnyi bo mu gihugu ndetse n'imbere mu gihugu n'abo mu karere. Ngo ni ingenzi gusobanura neza uruhare rwa buri ruhande, gusuzuma ingaruka z'ingamba zifatwa no gushyiraho uburyo bw'imikoranire ihamye mu karere. Amaherezo rero, ituze rirambye mu karere k'ibyaga bigari ntirizagerwaho hatabayeho guhuza ubushake bwa politike nyabwo, gukorera mu mucyo ndetse no gukorana n'ibihugu byo mu karere. Ibi nibyo rero ngo byonyine bishobora guhagarika umuzenguruko w'amasezerano asubirwamo kenshi adatanga ibisubizo, bigahindura diplomasi, igahinduka umutekano rero ugaragara kandi urambye ku baturage muri rusange. Aka kanya nabwiye ko hagiye kuba inama yikomeye cyane n'ubundi yiga kuri iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubabwira ibiza kwanzurwa, ubwo ni mukomeza kubana natwe muri mu nyungu. Hanyuma ikindi nababwira nuko ingabo za Uganda ku munsi w'ejo twabwiye ko M23 yerekuye uduce tw'ingenzi muri teritwari ya Lubero, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikavugwa neza ko duce M23 yaje kurekura, ndetse ni igikorwa cyatangiye ku mugoroba ku munsi wo kuwa mbere. Ku munsi wa kabiri ingabo zisa n'izishizeyo. Ejo rero byirirwa bitangazwa ahantu hambere M23 yarekuye nahitwa Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke ndetse na Musimba. Ibice bihereye hagati ya kilometero 10 ndetse hagati ya kilometero 5 n'10 uva hitwa Kipese majyaruguru y'Iburasirazuba bw'umuhanda munini Route Nationale nimero 2. Abaturage baho bavuga ko rero basanze inkambi zasizwe ziri mu busa, harimo n'ibikoresho bya gisirikare n'ibindi bintu. Abasirikare benshi ngo basize nyuma yuko bari bategetse gukora imirimo rusange ku wa kabiri. Rero barekuye Kipese, aha ni nko muri kilometero 20 ujya mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Lubero Centre. Abaturage nabo rero babonye ko rwose M23 iri kurekura uduce, ariko abenshi bati iyi ni reprise strategique, ntabwo ari ukunanirwa kurinda ibi bice ngo babirindire umutekano. Ikicombiro naho baravuga ko bariyeri ya Katondi ifatwa nkaho ariho hantu hanyuma M23 yari ifite ku muhanda wa Route Nationale nimero 2, nayo komeje gukora mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, ariko ibikorwa byayo ngo byatangiye kugabanuka amasaha nyuma ya saa 6 ni biri guturuka Lubero. Nyuma yuko bitangajwe M23 yarekuye ibyo bice rero byo muri Lubero, nyuma y'amasaha makinye ishyamba za M23 zivuye muri iyi myanya imwe n'imwe muri Lubero, ingabo za Uganda nazo zatangaje ko zigiye kuva muri aka gace cyangwa se zigiye kuva muri ibi bice bimwe na bimwe byo muri Lubero, cyane cyane hagati ya Lubero na Mahagi, nkuko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Hanyuma itariki z'ingabo zizasohokera Lubero yamenyekanye. Ni tariki ya 3 Mata 2026, ni mu minsi mike iri imbere. Izi ngabo za Uganda ziri muri Operation Shuja zifatanyijemo na FRDC, ni operation yo kurwanya ADF. Bakunze kwibanda cyane rero mu bice bya Beni mu kurwanya ADF na za Butembo, Ilobelo, Komanda, Bunia, rimwe na rimwe mu duce twa Mahagi. Ahangaha niho bagiye no gusohoka, twagiye tubigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye. Izi ngabo kandi bikavugwa neza ko mu bihe bitandukanye zagiye zikora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya ADF, ndetse zagiye zihitana abayobozi bagiye batandukanye b'uyu mutwe wa ADF, nkuko amakuru abigaragaza.
reka turebere hamwe mbibutse nk'amazina yagiye y'abayobozi ba ADF bagiye bicirwa muri operation zigiye zitandukanye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice bya Ituri ndetse na za mu bice bya Ituri ndetse n'ahangaha za Mahagi. Bikavugwa neza ko ubundi ADF nalu yaratesetse ariko ntirashira ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biracyabikora. Yagiye yica abantu mu bihe bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Hanyuma reka mbabwire nk'abayobozi bamaze kwicwa muri operation zihuriweho za UPDF na FRDC hariya mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo turadusa nkaho twinjiye muri bike mu bigize amateka ya operation Shuja, kuko ni igikorwa cya gisirikare cyahuriweho n'ingabo za Uganda, ni UPDF cyangwa se Uganda People's Defense Force na FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo. Igikorwa cyakigamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Allied Democratic Force uzwi nka ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatangiye ni igikorwa cyatangijwe ku mugaragaro mu Gushyingo 2021. Cyatangiye rero nyuma y'ibitero by'iterabwoba byagabwe Kampala byashinjwe ADF. Uganda rero yahise yemererwa kohereza ingabo muri Kongo ku bufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intego zayo rero zari kurandura burundu uyu mutwe no gusenya ibirindiro byabo barwanyi ba ADF mu mashyamba ya Nord Kivu na Ituri, no kugarura amahoro n'umutekano ku baturage no gufungura imihanda n'ubuhahirane hagati ya Uganda na Kongo. Uko ibikorwa byagiye bigenda rero, UPDF yinjiye muri Kongo itangira kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya ADF hakoreshejwe indege z'intambara, imbunda zikomeye ndetse n'ingabo zo ku butaka. FARDC na UPDF kandi bakoranye mu bikorwa byo gushakisha no kurwanya abarwanyi mu kurwanya ADF mu mashyamba akomeye cyane aho ngaho muri Nord Kivu, Ituri n'ahandi. Hanyuma ibyagezweho rero mu ncamake, ibigo byinshi bya ADF byagiye bisenywa, abasirikare n'abarwanyi ba ADF benshi barishwe, hari n'abagiye bafatwa amatekwa, hari imihanda y'ingenzi yongeye gufungurwa yari yarafunzwe na ADF, ariko ADF ntiyarangiye burundu kuko na magingaya iracyahari. Hanyuma uyu mutwe w'iterabwoba ADF mu by'ukuri wishe abaturage barenga 500 muri teritwari ya Mambasa. Twagiye tubigarukaho, ni muri Ituri. Abaturage bibasuye cyane n'abatuye muri sheferi za Babila, Babombi ndetse na Bakwanza mu myaka yashize, nyuma yo kubona ko operation Shuja itagikomeye cyangwa se itagihambaye. Tariki 9 Ukuboza 2024 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko mu bice ADF ikunze kugabamo ibitero akenshi hakoherezwa umutwe kabuhariwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango FIB kugira ngo uhagarike ubwo bwicanyi. Mbere gato ariko yuko operation Shuja itangira, FARDC yajyaga igerageza ikagaba ibitero kuri ADF kugeza ubwo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo icyo gihe mu mwaka 2019 yari Richard Kasongo. Uyu yari yatangaje ko rwose umwe mu bayobozi w'umutwe wa ADF witwaga Mukubwa Islam yiciwe mu gitero cyagabwe ku barwanyi b'uyu mutwe mu gace ka Beni ku ya 30 Ugushyingo 2019. None icyo gihe Mukubwa yari umwe mu bayobozi batatu bakuru b'umutwe wa ADF bishwe. Ubwo rero abayobozi ba ADF bishwe muri operation Shuja harimo nka Jamil Mukulu, harimo uyu niwe washinze ADF ariko ntiyiciwe muri Shuja nk'uko amakuru abivuga, gusa yafatiwe muri Tanzania muri 2015 nubwo atari mu bishwe. Ubwo numva n'imbere gato yuko operation iba. Hanyuma mu by'ukuri akaba ariko ari umwe mu b'ingenzi cyane mu mateka ya ADF. Hanyuma Seka Musa Baluku, uyu nguyu nawe yarishwe, niwe wasimbuye uyu Muluku ku buyobozi. Yari umuyobozi mukuru wa ADF ifitanye isano n'ubundi na ISS ni ISCAP. Hari n'amakuru menshi yagiye avuga ko yaba yariciye mu bitero bya UPDF, nubwo rimwe na rimwe bitahise byemezwa 100% ko aya makuru ari ukuri. Gusa hari witwa Abubakar Lukwago, uyu nguyu yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'imitwe yitwa ba ADF, yishwe n'ingabo za Uganda hariya
muri Kivu ya ruguru. Hanyuma undi yitwa Muhamudu Kayira, yari mu bayobozi bashinzwe ibikorwa byo kugaba ibitero yiciwe mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ali Amin yari inzobere mu gukora ibisasu ikizwi nka AID specialist, yishwe muri Operation Shuja, bikaba byarahungabanyije cyane ubushobozi bwa ADF mu bitero byo mu mijyi, kuko uyu nguyu niwe wari ubizwiho cyane. Hanyuma ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo. Ejo bundi havuzwe amakuru y'uwishwe witwa ngo ni Defender Kasibandi, ni umuyobozi ukomeye wa ADF mu gace ka Mambasa, niho yiciwe. Uyu umuyobozi wa ADF w'umunya-Uganda Defender Kasibandi yishwe mu gace ka Mambasa, numwe mu bayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF, n'ubundi yishwe mu gikorwa n'ubundi gihuriho cy'ingabo za Kongo n'iza Uganda FARDC na UPDF. Cyo gikorwa cyabereye ahitwa Asangwa, ni hafi y'uruzi rwa Lindi ku mupaka uhuza uturere twa Lubero na Mambasa, nk'uko igisirikare cya Kongo cyabitangaje ejo bundi tariki 24 Gashyantare. Cyavuze ko rwose uyu Kasibandi yishwe ari kumwe n'abandi barwanyi bane, ngo ni igikorwa cya kigamije gusenya ibirindiro bikomeye bya ADF muri ako gace. Hari raporo yasohotse muri uko kwezi, bivugwa ko ni raporo ikomeye cyane ya Bridgeway Foundation, yaje igaragaza ko igaragaza izina n'ifoto bya Kasibandi ngo biri ku bayobozi bakuru ba ADF iyobowe na Musa Baruku. Igikorwa cya gisirikare ngo kibanze ku mutwe wari uyobowe na Abukas, n'umwe mu bayobozi bakomeye b'iyo mitwe, uherutse kuyobora ibitero byahitanye abaturage benshi mu gace ka Bapeleni muri Rubero. Muri icyo gikorwa kandi abasivile 3 bari bafashwe bugwate bararekuwe, nubwo tariki nyayo cyabereyeho itatangajwe. Mu makuru yatangajwe mu minsi ishize byavuzwe ko nyuma y'uko umutwe wa Abukas wimukiye mu gace ka Bapele muri Kamena umwaka wa 2024, nyuma y'amezi make abarwanyi bawo bavuye Ibandulu berekeza ahitwa Ibilulu, banyuze ahitwa Midede bajya gutabara undi mutwe wa ADF wari warirukanywe mu gace ka Byakato ni Mambasa n'ingabo za FARDC na UPDF. Ibi rero bigashimangira amakuru avuga ko ibitero biri kuba mu gace ka Mambasa bikorwa n'imitwe ya ADF iturutse i Lubero, cyane cyane Mangrejipa iyobowe na uyu nguyu Abukas twahoze tuvuga. Ubwo rero muvugizi w'ingabo mu gace ka Sokola rimwe Grand Nord ndetse na Front Nord ariwe Lieutenant Mark Elongo yatanze umuburo ukomeye ku bufatanye n'iyo mitwe, agira ati aho muri hose ibyo mukora byose, mu by'ukuri yatanze umuburo avuga ko ngo aho muri hose ibyo mukora byose ku bufatanye n'iyo mitwe, agira ati aho muri hose ibyo mukora byose mwihishe mufatanyije nabo barwanyi, turi kubakurikirana, muzafatwa mwese mushyikirizwa ubutabera. Ahangaha rero birasa nkaho UPDF na FARDC izo operation bahuriyeho zashegeshe umutwe wa ADF, ariko aka kanya ADF iracyakora ibikorwa bitangaje bihitana abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye nkuko twagiye tubigarukaho. Ukibaza utese amaherezo na yahe? Ese ingabo za Uganda ko zivuye mu bice bya Rubero byuze ziricuma zerekeza muri teritwari zirerekeza muri Ituri hafi n'ubundi ya Rubero, ku buryo nibyongera kuba bibi cyane zizajya zigoboka, ni ikibazwa. Aha ariko muri Ituri biravuga ko MONUSCO yongereye ingufu mu kurinda abasivile ndetse nashyizeho ibirindiro bigera kuri 6 bya gisirikare ngo byimukanwa mu gihe umutekano ukomeje kuba muke n'ubundi muri iyi ntara, bitewe n'ibikorwa by'iyi mitwe ya ADF. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bugamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi haraba inama, haranarebwa intambwe imaze guterwa. Rero ni inama ije mu gihe n'ubundi ibikorwa bya ADF muri ibira bice bigikomeje muri rusange. Hanyuma bikavugwa neza ko amapozisiyo izi ngabo za MONUSCO zagiye zishyiramo ibi birindiro byimukanwa. Reka turebera hamwe uburyo byagiye bipangwa. Bikavugwa neza ko ubutumwa bwa MONUSCO bwakashije ibikorwa byabwo ku rugamba murambabarira. MONUSCO ngo yongereye ingufu mu kurinda abasivile, ishyiraho ibirindiro 6 bya gisirikare byimukanwa
mu gihe umutekano ukomeje kuba muke mu ntara ya Ituri. MONUSCO rero ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bukaba bugamije ngo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bunengwa n'abatari bake ko ntacyo bwamaze. Bwakajije rero ibikorwa byabwo ku rugamba kuva tariki 22 Werurwe. Hashyizweho ibirindiro 6 bya gisirikare byimukanwa mu turere twa Jugu na Irumu mu rwego rw'igikorwa cyiswe Nyundo 2 cyatangiye ku ya mbere Gashyantare uyu mwaka, ngo kigamije kurinda abaturage no gukumira ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Ibice bikaba bikomeje kugaragaramo urugomo rwinshi muri Irumu. Imitwe nka Kodeko, Zaire, CRP ndetse n'inyeshyamba za ADF zikaba zikomeje kugaba ibitero ku baturage, naho muri Jugu imitwe ya CRP na Kodeko nayo ikomeje gushyira igitutu ku baturage. Ibirindiro bishya byashyizwe mu duce tw'ingenzi harimo Chumbu, Lopa ndetse na Loda muri Jugu, ndetse na Bavukutu, Boga ndetse na Talayeba muri Irumu, hagamijwe kongera umutekano. Abasirikare ba Loni abazwi nka Casque Bleu bakora amarondo buri munsi ku manywa na nijoro, kandi ngo bakaganira n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage kugira ngo babone amakuru afasha mu mutekano. Hanyuma ibi ngo bigamije kongera icyizere hagati ya MONUSCO n'abaturage no kunoza imikorere yayo ndetse n'uruhare rwa MONUSCO rwagaragaye cyane mu gitero cyabaye tariki 21 Werurwe 2026 ahitwa Ilidani muri Jugu, aho abantu 14 bashimuswe barimo abagore n'abana, ngo kubera igikorwa cyihuse cya MONUSCO ifatanyije n'abayobozi b'imiryango gakondo. Abo bantu bose bararekuwe. Eric Zawadi ni umwe mu bagize societe civile yashimye icyo gikorwa agira ati turashimira cyane MONUSCO, abashimuswe bari bambuwe ibintu byose byabo. Abasirikare ba Loni bahise batabara, ngo abasirikare ba Loni bahise batabara barabagarura, ngo kuba rero bahari bituma bumva bafite umutekano kandi bigafasha abaturage kugenda bisanzuye nk'uko nabo babyivugira.